Ni amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyo couple uri kureba kuri iyo screen. Ni couple urukundo rwabo rwabayemo ubwicanyi. Umwe yishe undi ariko buryo yamwishe ndetse n'aho yamwiciye, ibyo bintu abantu benshi bari gukomeza kugarukaho. Maze iminsi mbona abadiaspora bagiye batandukanye, amakominote agiye atandukanye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abongera kugarura ibintu byabaye kuri Kevin ndetse na Margaret. Ni couple yabarizwaga muri state ya Massachusetts, ni imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yarabaga mu mujyi wa Boston. Ibyabaye rero hagati y'iyi couple mw'abantu mwe biteye agahinda, ariko kandi birahayirayitinga uburyo n'Abanyafurika niba byaragenze gute. Hari igihe ubatekereza ukavuga uti ese aba bantu mu bijyanye n'imyumvire yabo, ibikorwa byabo byasigaye hehe? Asanga baragira ubugome, ugasa ibintu nk'ibyo ngibyo. Nakubwiye ngo ibyabaye kuri iyi couple birababaje cyane. Ni story nkeya numvise, kumva ngo wenda umuzungu afashe mugenzi wiwe, ni couple baricanye, aramufashe amuteye icyuma. Izi story zimeze gutya nzumva gakeya, ni gakeya ariko n'umwaka ushobora kurangira story nk'izi ngizi nazumvise. Kumva ngo umuzungu abana na mugenzi we, hanyuma ntabwo byakunda, ntabwo njya byumva pe. Mbyumva gake gashoboka, nyine ni kwa kundi utangara ukavuga ute se ibintu byagenze gute, ariko ni gakeya. No story mu Banyafurika utekereza ukavuga ute se aba bantu kubera iki ubundi babimeze gutya. Uyu musore ndetse na Margaret basanzwe ari Abanyakenya, babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nakubwiye ngo amakominote agiye atandukanye ari gukomeza kugaruka kuri ibi bintu. Haba n'Abarundi, haba Abanyarwanda baba muri Amerika, haba Abanyakenya by'umwihariko, noneho kominote yabo inkuru yongeye kuzamura amarangamutima bitewe n'ibi bintu Kevin yakoreye umukunzi wiwe. Bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakundana, binjira mu rukundo pe. Ibi bintu nimbivuga ubyumve, njya nkunda kubabwira ngo iyo uvuye mu gihugu cyawe ukagera mu bihugu by'i Burayi, warangiza ukamenya ko wenda hari mugenzi wawe, ukamenya mugenzi wawe nawe uriyo wenda ko ari Umunyafurika, hari igihe mu bishuti muhujwe n'uko nyine muri Abanyafurika, cyangwa se umwe akaba yafasha undi, wanamunyuraho ku muhanda hari ukuntu bitameze neza, akakureba akavuga ati nyamaze uyu muntu ashobora kuba ari Umunyafurika, reka mubaze igihugu cyiwe. Wakumva ari Umunyafurika iyo hirya uri Umunyarwanda umubajije, kavuga uti ni mugenzi wanjye, ukamufata ukamujyana iwawe ukamufasha. Bamusohoye wenda tuvuge mu nzu, par exemple, urwo ni urugero ntanze nubwo bidakunze kuba, wenda bamusohoye mu nzu ukaza ukamufasha ukamwestara. Noneho by'umwihariko iyo muhuje igihugu aba ari akarusho, muba inshuti mugasurana, mwaba nta kintu muri gukora mushaka kwiganirira kubera abantu muturanye wenda n'abiyo ngiyo, ntimuciringa, gafata imodoka ukajya gusura mugenzi wawe, muba inshuti byo ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu iyi story ya Kevin na Margaret yashenguye abantu ntibari kubyumva, uburyo abantu bagera ahantu aho kugira ngo batahirize umugozi umwe bafashanye, ahubwo ukumva ngo umwe yishe undi. Uyu Margaret yari amaze gutera intambwe ikomeye cyane, aho yari yaramaze kuba assistant nurse, yari yarize ibijyanye n'ubuganga. Ngira ngo abatuye muri bihugu byateye imbere murabizi cyane, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe ukora ukiga nyine, warangiza ukaba assistant nurse,
kujya ufasha abaganga n'ibiki n'ibiki, ngira ngo murabizi buriya iyo ugize amahirwe ukaba umu assistant nurse rwose twa tuzi tumeze kwa kundi ukabura dusezereye, sibye ko kuba mvuze gutya ntabwo ntugaya. Ikintu cyose cyinjiza amafaranga, ikintu cyose cyinjiza igihumbi, waba wayakoreye mu buryo bumeze gute, ayo ni amafaranga. Na wa wundi wakoze byitwa ngo ni akazi ngo keza, bita ngo ni akazi keza, ikivuyemo aba ari amafaranga, kandi amafaranga aba angana. Sinsuzugura amafaranga niyo wagira gute, icyo umuntu cyose yakora ndacyubaha. Icyo umuntu yakuramo amafaranga cyose nicyo kubahwa. Bagira gutya binjira mu rukundo, ariko muri uko kwinjira mu rukundo wumve uyu Margaret ni uw'imyaka 30. Uyu musore nawe yari hafi kuza muri za 40 gutyo. Habaye ukutumvikana, bimwe by'abakundana nyine udashobora kumvikana n'umuntu, ugasanga umwe arakekera undi ati gutya na gutya, nyamaze uri kuncika, nyamaze. Ngira ngo imiserero y'abantu bakundana singiye kuzesengura, murayizi. Noneho umukobwa umusore bari mu rukundo ngira ngo murabizi, gucana inyuma ngaho, ariko se dore ushaka kunyanga, uri gukunda undi musore, uri kwinjira mu rukundo. Ibyo bintu murabizi hagati y'abantu bakundana ntibibura, ndetse no guhangayika, ugasanga umwe ahangayikiye undi. Uyu musore yagize gutya ategura urugendo rwo kuba yajya mu gihugu cya Kenya iwabo, abwira umukobwa ko agomba kumuherekeza kandi mu modoka yiwe, amubwira ko imodoka yiwe azayizana akayijyana ku kibuga cy'indege ariyo bazagendamo. Hanyuma uyu mukobwa ubwo Kevin yamara kwinjira mu ndege, yamara gufata flight, hanyuma uyu mukobwa akagarukana iyo modoka nyine akaba yishyize iwe, hanyuma yazagaruka kongera akagira gutyo. Ariko muri uku gutegura uru rugendo yari yateguye ubugizi bwa nabi, ndetse n'iyi modoka yavuze ko bagomba kujyana ku kibuga cy'indege yari iyo gukoresha kugira ngo mu by'ukuri asibanganye ibimenyetso. Yajyanyemo ibyuma, ajyanamo buri kimwe, igikoresho cyose gishobora kwica. Arangije fata iyo modoka, abwira umukunzi wiwe, ngira ngo airport bari gufatira indege yitwa Logan Airport, ngira ngo ni ikibuga cy'indege nyine kimwe giherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Massachusetts State. Hanyuma barangije imodoka, ubwo umukunzi amaze kuyigeramo, bagera ku kibuga cy'indege. Urumva umugambi uyu musore yari yateguye yagombaga kuwushyira mu bikorwa. Kimwe mu bintu abapolisi bakoze iperereza babonye icyuma ndetse n'umubiri wa Margaret wari ufite ibikomere 10 mu maso ndetse no mu muhogo. Bivuze ko mbere yuko uyu musore yica uyu Margaret umukunzi wiwe, habanje ukutumvikana, babanje gucyocyorana, bigera igihe barafatana, bigera igihe uyu musore kubera ko yari umunyabigango afata Margaret aramuniga, arangije amutera ibyuma, nyine yamukoreye ibyamfurambi. Umubiri wa Margaret wabonetse nyuma y'iminsi 2 uyu Kevin yaramaze kuba yagera mu gihugu cya Kenya, mu gihugu kiwabo. Ngira ngo yahise ahunga kubera ko yarazi ibintu yakoze, yahise ahungira ngo kwa kuzini wiwe. Hanyuma nibwo mu by'ukuri bamukurikiranye, uyu Kevin aza gutabwa muri yombi, ariko kubera ko urumva n'icyo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramukurikirana, FBI ikora iperereza. Kuri ubu ngubu uyu musore ari afungiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uburyo yamwishe mw'abantu birarenze. None akimara no kumwisha, ngira ngo nk'uko basanze umubiri nyine muri iyi modoka, kubera ko ibi bintu bikimara kuba, barategereje Margaret ko umunsi nyine bamubona kuri telefone, ikintu cyose babona ntibamubonye iwe, bajya kumushakisha ntibamubona ku kazi. Uko nguko inshuti ziwe nabo bakoranaga batangira
kurezinga awareness ku kijyanye n'ibura ryiwe. Batangira mu by'ukuri gutanga amakuru nyine kumwe barangisha umuntu ko yabuze ameze gutya, yari yambaye gutya, bashyira hanze amatangazo avuga gutyo. Nibwo bakoze iperereza babona donc amavideo agiye atandukanye yinjira ku kibuga cy'indege ari kumwe n'uwo musore mu modoka. Ngira ngo iyo modoka akimara uyu Kevin akimara kwica uyu mukobwa yahise ajya kuyiparika ngo niba ari ngo mu garage, sinzi bwo bivuga by'indege niba habaho garage ry'amamodoka, ariko byashoboka ko wenda rihaba. Bahise nyine ngo bajyana ku garage abariho nyine uyu musore amaze kwica uyu mukobwa, bariho aparika iyo modoka. Niho baje kuza ko bakora iperereza basanga iyo modoka n'uburyo yagerageje gusibanga ibimenyetso bimwe mu bikapu bigiye bitandukanye yagiye amworosora, ndetse n'ibyenda bigiye bitandukanye hamwe nyine usanga abagenzi bicara. Ubwo ni nyuma ya shoferi, wa mwanya uba wicaye abantu batatu, niho yamushyize hasi nyine amaze kumwica, arangije asibanga ibimenyetso afata indege yerekeza mu gihugu cya Kenya. Abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru bavuga bati niba hari ikintu kibi kibaho umuntu agira kamere, umuntu aganirizwa na satani ku rwego akora ibintu ukavuga uti se uyu muntu ni umusazi. Nyine ukabitekereza ukavuga uti uyu muntu ashobora kuba ari umusazi, uyu muntu ashobora kuba yaraturubuye. Sinzi umugani niba bakundaga kuvuga ngo niba ngo igisimba kibi, n'imvugo ngo igisimba kibi ngo ni umuntu. Burya umuntu ureba gufata umuntu mukundana ngo nuko mutumvikanye, hanyuma ukamufata ukamuteragura ibyuma ukamunigagura ukagira gute, byitwa ngo murakundana, byitwa ngo nukuri kumukekera ngo ngashobora kuba ari gukundana ngo n'undi musore, ngashobora kuba ngo ashaka kuguta. Ugasanga mu by'ukuri ukundanye n'umuntu umeze gutyo. Niyo mpamvu abantu benshi, abakobwa benshi bari kuvuga Mana uzaduhe abo dukundana nabo bazima, uzaduhe mu by'ukuri aba boyfriend bazima, aba girlfriend bazima. Benshi bari gukomeza mu by'ukuri gusengera abo bakundana nabo, ndetse nabo bategereje abari singo bakavuga bati nkundo z'iyi minsi ziraruhije, bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore Kevin yica umukunzi wiwe, amwicira ku kibuga cy'indege, arangije asibanganya ibimenyetso afata indege aza kuza kuba yafatwa asubizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nsoreze aha ngaha, mutwandikire ibitekerezo byanyu, iyi nkuru urayumva gute? Mutwandikire ibitekerezo, kubera ko si no muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se ngo n'abanyakenya, ni community zigiye zitandukanye zirimo abantu bameze gutya, abantu babicanye. Ugasanga umuntu mu by'ukuri ni igisimba ku rwego ukundana nawe. Ndabizi ko hari n'abari kudukurikira bagiye barokoka impfu z'abakunzi babo, ugasanga umukunzi we yamuteguriye ubugome, igikorwa cy'ubugizi bwa nabi agomba kumukorera. Donc mutwandikira ibitekerezo byanyu, ese mwe ari byo mwaba mwaraciyemo, ugasanga umukunzi wawe mu by'ukuri wenda nyuma wamwibeshyeho, ugasanga wenda yari nk'umugizi wa nabi cyangwa se ntiyari umuntu mwiza. Mutwandikira ibitekerezo byanyu, mutubwire ngo bimeze gute. Ngira ngo nabivuga wenda nk'umusore utera umukobwa inda yarangiza akamwihakana akagenda, urumva uwo atakora nyine ibintu bimeze gutyo. Urumva ni story nyine zigiye zitandukanye ziri kuza muri ibi bintu bitewe n'ibisanzwe biba mu nkundo bibi. Ugasanga ukundanye n'umuntu ntumuzi, ntugize gute, ntuzi kamere yiwe, ugasanga mu by'ukuri ashatse kukugirira nabi. Ndabizi ko ari benshi bagiye basimbuka impfu z'abakunzi babo, ariko Imana ikagenda ibatabara. So mutwandikira ibitekerezo byanyu. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Hanyuma reka dukomeze tubane mu yandi makuru.